PAR hemi a period 1st April to 31st March of the next year akan submit vector unlock authenticate vector boxi mase helai a reporting hemi period dictailo kha ati that dan kong kha kan zong don ni hemi case hi chuan entinan additional SP hian 2024-25 hi apumin a submit ta mase a reviewing authority hi hemi post aron join hi November 2024 chau kha anita ni ta hian ta heta bas a relevant basem tur khan ta hian a system a in lockbox ya a chan chu heta kan period thana kha automatic in ala thata vek mai ni chuta tak chon kan khola hian ati na kha a omlo wang khan option dang kha kan zona ngai ta a chuan kan option ni ta chu hemi ni lo period dang kha kan generate don ta ni pimi nui hi November ni ruka aron join ta ni pimi nui ron join ma chi period kha kan generate angai ta a omzia chu 1st April 2024 to 5th November 2024 kha kan generate anga kan generate dan tur chu hetia hen ka ap angai khan kan kalanga chon hei hi chu da top tur ani khoi to lo top tur ani kan a har sak na om ta ka wang khan a eng thleng po kha lo thleng ta se khati han da top tur ani chon ta hian 2024 1st April to hetami alo join mani chi kha kan da me nga 2024 November 5th mo ti khan kan generate don ni kan generate me nga chuan ti khan angai ang chi khan hau zong zong kha angai hau zong zong kha kan han ti tlar saranga heta po khanin a relevant officer kha pimi nui ro om ma zong relevant officer kha ta hen kan thlang thla char don ta ni chu chuan ngatinge hetia a sen tlat kan ti kan generate zo che ngatinge hetia a sen tlat kan tia engma ti thelo kan ti chuan a system hi a timeline kan en chuan thok le khata khanin a thu khan extend ma ila a khola hen ain extend velwa he a deadline hi 31st May 2025 ang khan alo oma mase tlai lamdar nga vela hianin kan system engineer de khanin anon run thini assist anglo a timeline on in set thatul khan chon a universal khan ro in hong thina a toy bera soi theidana chon after 24 hours a khan a timeline thar hian aron in setanga chon aron ti theidon tinani mase rigrum thil panmo thil to kha chuan DPNAR lampanga khan zual ko mai tur ania anni hian admin access an nei wang khan a timeline hi ti khan a malte te in a wholesale ni lo khan a malte te khan lo set thak sak thea chu heta a description a mobile number WhatsApp number kan da khanin kan ping te kan englo ate kha chiang de bin message in kan danga annin an theang arangin khanaron ti zungzunga instant de khanin kan PR kha kan submit tha theidon ani chon kan soita kan khan heta khan nisina khanin pimi nui kha tel lo chiang ta khan puzango kha omlenga khami kheisa kha chon helaya mi kha entinan a relevant officer khan lo omlo palbe theini a then lo retire to anemo thlathum tling lo mo kha om pal thei ta ni chu chon a PR rule kan en chuan mi pakhatin role kha pakhat ai tamani tu ni roti proviso kha om ta phot ani chon ma se anway khan aron
aron chuk thazela khata reviewing khan thathum a enkol tin lo a eligible lo chuan or alo pension to bok chuan I a eligible ber khan I kha rola kha aron tiang ti na kha omle ta ni tinan I reporting khan thathum alo thona angani ama kha a relevant phot chuan heta hianin pathum hian ani thla thot thei tina angani chumo chuan khatiang ani kha chuan a relevant officer kha da mei tur kha alo ni don ani chuan tikhan pimi nui tel lo na chin kha kan han ti thei ta a chuan a submit thei huna kha kan submit agat khami khati khana kalmei dona chuan pimi nui tel china kha kan han generate le don ani tuna chuan kan generate long suna ngai ang che khana procedure kha ngai reng ta process kha chuan ta hian kan ti lenga a period kha kan ti thanenga ta hian 2024 November 6 mo 6 atanga 2025 March mo kan ti le me nga chuan heta be thung hi chuan ama pimi nui kha aron lang ve chia to do ni mo heta hian puzango te kha chuanin ami eng lo kha chu an soi sel don lo hrim ta ma se ta khanin puzango kha thlan le mei tur ania chuan heta khanin pimi nui kha ron lang chia to ang pimi nui kan thlanga tikhan kan submit tha thei to don ani kan PR kha